Kapio ja pamalan binsis Kristo ka armem pa arwaya. Pinmi anor pa pare pa chola santali sakamiod mi lapa dopa jangko pa hongun mi ngami kamiod mi lo binubo ate pa mitre pare pachu sakamiod mi lo mi biko pa. Solongun pin kapuyu takasa ngunu solo pin kapuyu hen sunde ka dari mi takadu pamasa. So halu tolagodo first John chapter 8 4 verse 8 halu tolagodo. He who does not love does not know God, for God is love. Huna hemanu hu pinmi chimake nampalo koda pin hu henu halo tola gado sesingo chikun pratna maski mananje hembope lori marampa pinu ni miano rupa pare pachola sandu nekaro ya neka henungun kalagen dabo kopa pinu ngun kamu gomi murinike nekaro ya neka henu hu pinaba dabo la ngaka luko ho terno dabo pe ka house pinaba so katan ke na tamitre punyo hame makovito pe ngun menena slogong chingla kindon ano e pa chingla do panjanya pe neka Holy Spirit ka dora lid mulya la kapanim pinabala tulula seka pratna sing un mika sugur bo Yesus Kristo kar mempa pratna mudu amen. Love halangun sulu ko sete Greek ko love lalu jo abji gongo gong hedo hojalo phaka tamingo salogong lutema salogong ka lupa ka henon si love halakalo hu agape love lalu du nemi lukoda unconditionally love hanja hengo gemase hojalo paka heneng seka musikaru nyape gompe ano kaka khasudo ma hojalo pangomo me ano hendu seka musidi insidi hanja hengo gema hanja ayabostu gema hojalo paka henemi hemine ludo lokada agape love lalu heka pugomingun gonye luko jasa heka pugomingun gonye luko jed pakodangunu jinsa pinika ngunumika henu heka dari mingongunu go jinsa gonye nepa ngunuka pinimika henu halang gonye nepa. First, God's love for us. Second, our love for God. Halang jinsa ngunuka pinih ngunumi hendu halaka ngunuka chinuhu ngunuka sango pakoda ngunuka ayayaginan pa ngunuka hatachaginan pa ngunuka haro haginan pa ngunuka tamu taginan pa ngunuka hata ingko ka impi inginan pa pinih ngunuka tutinan pa bendenan pa ngunuka maginan pa halal jeto cho ngunuka pinih ka ngumi pinih hendu pinih ngka agion dabyo halaka chinuhu hopangun konye kon jinsa hemnut pangun example kakala kasa objelute make pinika ngunumika henuhu ngunuka pinuh ngunumi hendulaka chinuhu ngunumi haro bidu courage lalu English pa ho confidence lalu heka ngunumi bidu pa ido chongun Joshua mi ngun kakasa Joshua mi kato Joshua mo Israel gandami Israel kami watami mo lo kaneno achgado mo gandane chami tachebela mo bidoku nempa mo malado nempa lokonda Moses kasane ko Joshua chapter 1 Moses kasane ko nula lobdo pin sesi Moses naka agi nunuka pungko honyikuma ke nunuka agi honyikuma ke Joshua mi kya no ke ingke no kun hopa haro to tete arlo to tete ngone ka gyun dachke I will never leave you nor forsake you la ngone mi chetar apatama ke ngone ka apatama ke ngone ka gyun dachke halom to Joshua halu kotola hoba mu impegela donana impegela mo gandam tami mo keneno achgado mo ganda tam tachebido numpalo koda Joshua mo chindo je pinhingmi hendo pinhingan kapa kema pinhingmi apa kema netanjalo pinhinga ka agionda hopa halalala kami Joshua kami laseka kami nila rodo koda ngola ngaka urwata hu ngun pinmi ke hereng kadalna nunu nemi herte her sutulya ngola ngaka urwata ngun pinmi ke hereng kadalna hopa Joshua mo pinhingmi ano hendo la chindo hopa heka mo ka henu mo pakoda impemu penan pali gitu chulipa David mikato
David ter mo abu je mo samist mo abu je sam ke nendo mo ke story ter pin ka mo mi ka lian pin ka mo ka me pe papel ka men abu je do pin mi mata na la pin mo en timo do la ka men hopa Psalm number 23. The Lord is my shepherd la ano tapi palu do na pin ngami ka subun sorne mo chindo je pin ngami liando pin ngami ka gedu pin ngami ingdu monuludo pinengami hasa ayando ko ingdu pinengami yasrila ka du ko ingdu malanjam khe majalo pangu ngi hendar do akandai miluchkia ngam pinengami sego bo injalo pangu busom pinengo ngo sego bo injalo pa busoma neng palu ko da pine ngaka kionda kato David mohra chindo je pinengami anoro hendol pinengami anoro hendol New Testament do hopa ko da Moses ka Apostle Paul mi kato Romans chapter 8 verse 35-39 no nulu do ko da Who can separate us from the love of God la Apostle Paul ke kedo na Who pinika ngunme ka henu kla mepela kindo nulu do kone ter mepela kimana हम पर्दो कर अंता पे दोके ngun ka dema gema ngunu ka ngun mi ka mui mere ngun mi ka hengai khado baka menu ngun ka nyima dama natan abu jelulal moludo hokami hoko nulu do lokoda even ngun ka death ngun mi ka segole pa ngun mi pinika ngun mi ka henu kla sepela kima haludo hopa ngun mi ka pinika henu mi ka chinu ngun pa konda haro aginan pa tamo taginan pa nido Psalm ka 27 ka teno nulo do ana aba hunim apa sek jalo pa ngo apa tamake ngo nim ka apa tamake pin kilo do na ana aba hu ka apa se jalo ngo nim apa tamake aja ya nulo do 54 ka teno anya sila ka dun hu mo ka ngami mo helu do helma hu helu jalo pa ngo nimi nulo helu tamake Aja 54 ka teno hala macho Aja ka 54 ka teno nudo kora mountain hu putu hu rubu do hula do jalopa putpu ko punyo ka putpu ko ka atoma putu hu yesulia ne job no li peli sali ne jalopa nga ka nemi ka hen hu abike make ngone me hen ka rienchke halo to lago hopa ngunu mika pine ngun mi hendu halaka chinu hu ngon pa ano khnum pa lidoke chin sangun uro ya pa nam palu konda pin ngun mi ano uro hendoke saka situation otre ngun ka heru ngun ko hermyang ka hengai kha hu adu do tachane ko ata adu do tachane ko ai pa do saka myo do otre natan jalo pa chin sa pin nga ka gi onda pin nga mi ka do nulit li jalo pa nga ko ho Pinika chimanuk likima pininga mikalada halangon malanja hensa piniko adesa pinmingono ure pa herdo pamasa gonde pangunu cinsa ngunu ka pinimika henu ngunu ka pinimika henu to anu khnam palido nambalo ko ngunu ka pinimika henu ngunu ka ingya sango kla la tugudu job mikato Job kami hi nulo do momi job ka ano herula ka hulia di ketukul nga sejane ku ho mo ka acu ami ata hu lu jane ku seja do jane ku meratang sejane ku mo hulia di kedoku ho mo kami hi nulo do no sisle pa denki la pin mi herla do rane pin mi beto pin mi bedala sedai ku job nulo do pin ka aya bostu bilio la ngun ko ka ayaman ka al ko ngun pin mi besala ha ngok sepuo arapa ngo arapa inchku kato mo ka pin mi ka hen mo ka henje mo ka hen mo milatu kete opa ngunu ka pin mi ka hen ter ano khnum palni do ngunu ka ayaman ok insano klatu ke opa ngunu hata jat pamasa pin ngunu mi pin mi ka ngunu ka hen nuli do lukoda any situation on tane nutanjalo pa ngun mi hempyo do hala ngun mi
ayamu gomi malado pa magdu halangun wani dapat jasa. Apostol Paul mo nila lo do kuda. Filipian ka 1 ka 21 nila do kuda. Ngo sanjalo pa Kristo pa sanchi ho sekujalo pa ngo pakindo paikindo. Nampalu kuda mo pinimi henje do mo ka pinimi ka henko pa. Even ngo sekujalo pa pini ko su inch kenson na mo ka hen mo hendo. Ho pa nila mo nila dora. Kera hempe to tete ngonun mihra lulike kera hempe to te. Hempe to te. Jelo dula mo hempe to te la kelado. Nampalu kuda. Mo chindo je mo pinimi hendu piningmi hendu ho heka miodu hungun mi pingun ka ha na tantai na tanjalo pa hempe ako ngun bikando. Ho pangun pini ko hat adesa nampalu kuda pini hungun mi James so ano ay palu tolor ke James ka. Foro come near to God and He will come near to you la James lo tola gado. Pini ko ade to pini ko ade kendo kela. Ho pangun mat pini mi hendo koda pini ka ngun mi ka hen uro e pado kindo. Ho pangun seka lockdown so seka miodu so charge tangun impama lockdown kuma seka pi mana do dura charge tangun impama seka miodu so ngunu pini ka ngunu mi ka henemi ure pachin pamasa ho ngunu terapin mi ure pachin pamasa ngunu ko neli lijalopa pini ka chimano klikima pini ngami kalanda ngaka urmi pini hilyando pujota ल्याङ्किनो sister ल्याndo ho neli lijalopa pini ka chimano klikima pini ka henko sa likinsron halangun hen jesa Romans ka 8 ludo ki 20 to hekami upa neli lijalopa aya bostu lis duna huna pinimi hendunu halo tolagado hopa ngono hen jesa netanjalo pa piniko ade tali o pinilo ngono arwaya ko che pinilo hen ko tali ngono tere pinimi henj halangono pinilo ana ro tali angko do pamasa malanja mi pare pacho ana patali ko pa